Vladiko, uvažena ekscelencijo, dragi naši gosti, u ime organizatora familije Čolaković i Udruženja Srba Sarajevsko-Romanijske regije, srdačno vas pozdravljam tradicionalnim božićnim pozdravom Mir Božiji, Hristos se rodi. Veliko nam je zadovoljstvo što ste vašim prisustvom u ovako velikom broju pokazali koliko ljubavi i poštovanja prema našoj otadžbini nosimo u našim srcima, proslavljajući kršnu slavu Svetog Stefana kao i Dan državnosti 9. januar, koji je na veličanstven način proslavljen u glavnom gradu Republike Srpske, Banja Luci. Uz prisustvo desetine hiljada građana iz cijele Republike Srpske, svečano je obilježen 32. rođendan naše Republike Srpske. Gledali smo sa ponosom defile šalona pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a njihov strojevi korak, himna i pjesma Pukni Zoro čula se i ovdje na severnoameričkom kontinentu. Sljedeći tradiciju proslavljanja Dana državnosti Republike Srpske, pozvali smo i naše počasne goste, pa mi dozvolite da ih predstavim. Njegovo pravosveštenstvo, naš vladika Mitrofan. Molim jedan aplauz za našeg vladiku. Ambasador Republike Srbije, njegova ekscelencija, gospodin Dejan Ralević. Molim jedan aplauz za Dejana. Šef predstavništva Kancelarije Republike Srpske u Vašingtonu, gospođa Drina Vlastelić-Rajić. Aplauz. Član provincijskog parlamenta Ontarija, gospodin Tom Rakočević, on je obećao doći, nema ga, ali ipak jedan aplauz. Također naš počasni gost večeras je i prota Prvoslav Purić, naš dragi gost, kojeg uvijek rado viđam u našoj sredini, cijenimo ga i poštujemo jer je dao veliki doprinos u izgradnji našeg hrama i zato mu dugujemo neizmjernu zahvalnost. Također, naš počasni gost je i prota Dejan Obradović, starešina hrama Srba Svetitelja u Misisagi. Pozdrav za Dejana. Sponzor i jedan od glavnih organizatora večerašnjeg okupljanja, ugledni srpski biznismen i dobrotvor Željir je dao veliki doprinos u izgradnji našeg hrama i zato mu dugujemo neizmjernu zahvalnost. Također, naš počasni gost je i prota Dejan Obradović, starešina hrama Srba Svetitelja u Misisagi. Pozdrav za Dejana. Sponzor i jedan od glavnih organizatora večerašnjeg okupljanja, ugledni srpski biznismen i dobrotvor Željko Čolaković. Molim jedan aplauz za našeg Željka. Hvala ti, Željko, na velikom trudu koji si uložio da bi ovo večer izgledalo ovako kao što jeste. Zatim tu je i ugledni srpski biznismen i dobrotvor gospodin Milan Lešić. I u pripremi ovog programa obavješten sam da će naš počasni gost biti i biznismen i dobrotvor iz Kitchenera gospodin Željko Prica. Nadam se da će u toku večeri da dođe. U svakom slučaju pozdravim ga jednim aplauzom. S obzirom da smo molitvu očitali, ja bih vas zamolio da ustanete, da poslušamo himne Republike Srpske, Srbije i kanadsku himnu.
Hvala vam, izvolite sjesti. Ja bih sada pozvao našeg dragog gosta, preosvećenog Vladiku Mitrofana, da nam se obrati. Visokoprečasni i časni oci, Vaša ekscelencijo, draga braća i sestre, ja ću da vas pozdravim istim pozdravom koji ste čuli već. Mir Božji, Hristos se rodi. Evo, i ove godine sastali smo se ovdje da obilježimo slavu Republike Srpske, jedne od srpskih država ili srpskih zemalja. I ako ste pažljivo čuli, slušali, odnosno rečeno je u Kini da mi nemamo drugi dom, nemamo drugu zemlju, mi koji smo tamo s one strane Drine, nego našu Republiku Srpsku. A u drugoj krivini naše majke Srbije, to je, dakle, himna molitve, možemo da kažemo, jer mi svoju nadu polažemo u Boga. I kaže se, Bože pravdiš, ti su spasao od propasti dosad nas. Dakle, kroz cijelu istoriju Gospod nas je vodio molitvom naših svetih predaka. Svetog Save, Simeona, Nemanje, svetog kneza Lazara i kosovskih mučenika i novomučenika. Zato neka Bog i sve vas koji ste večeras ovdje došli čuva i štiti na mnoga ljeta. Dobro nam došli i živjeli. Hvala, preosvećeni vladiko. Želio bih da odamo poštu svim preminulim borcima Republike Srpske koji su dali svoje živote braneći otadžbinu. Neka im je slava i hvala poginulim borcima i neka im Gospod podari rajsko naselje i nastani njihove duše tamo gdje pravedni počivaju. Slava im. Svim preživjelim borcima dugujemo veliku zahvalnost i dužno poštovanje za njihov doprinos u stvaranju Republike Srpske. Mnogo vam hvala. Hvala što ste doprinijeli i stvorili našu otadžbinu Republiku Srpsku. Bog vas blagoslovio. Ovaj večerašnji skup, možete sjesti, ovaj večerašnji skup svakako će ukrasiti naši dragi gosti, članovi hora Kir Stefan. Mislim da oni se još nisu pojavili, mada su trebali da budu u ovom programu. Sačekat ćemo ih dok dođu. Ja bih dalje krenuo sa obavještenjima. Želim da vas također obavijestim da će sav prihod sa večerašnje proslave otići za pomoć kuhinjama na Kosovu i Metohiji, pa vas molim da vaše priloge predate članovima Srpske bratske pomoći koji se nalaze ispred bara u maloj sali i oni će vam izdati priznanice za kontakt. Hvala vam puno. Dozvolite mi da vam najavim mog večerašnjeg sagovornika, a to je njegova ekscelencija, ambasador Republike Srbije, gospodin Dejan Ralević. Molim jedan aplauz za gospodina Ralevića. Vaše preosvećenstvo, poštovani Željko, gospodin Vasilij Švajić, dragi sunarodnici i zemljaci, mir Božji, Hristos se rodi. I srećnavam ovog godina da ste živi i zdravi svi. I da se okupljamo ovako u stvari i u još većem broju, naravno, i mnogo češće. Izuzetno mi je zadovoljstvo čast što sam... Ne čujem? Ok. Izuzetno mi je čast što sam večeras ovdje sa vama. Naravno na poziv organizatora, na poziv domaćina Željka, gospodina Željka Čoletovića i Srpske narodne odbrane i naravno drugih organizacija koje učestvuju u svemu ovome. Ja sam zaista srećan što se ovo održava i što proslavljamo slavu Svetog arhidžakona Stefana i naravno dan Republike Srpske.
Već je pomenuto kako je u stvari obeležen sam dan Republike Srpske i kako je obeležena slava i u Banja Luci i čitavoj Republici Srpske, ali isto tako je obeležena u Republici Srbiji. Gledali ste verovatno svi videli se kako je bilo obeleženo u Beogradu, kako je bilo svečano u Banja Luci, kako je bilo svečano u Beogradu. Drago mi je zbog toga, nema ničeg lepšeg nego kad se u stvari dan Republike Srpske i slava Svetog Stefana, koja je slava sa Republike Srpske obeležava na takav način. 9. decembra 1992. u stvari proglašen uzet je kao dan Republike Srpske na dan Svetog Stefana. Prošlo je već toliko decenija, kao što znamo. Neki zameraju, ne neki, naravno svi smo svesni toga, vi ste posebno svi koji dolazite iz Republike Srpske. Kako drugi zameraju i u samoj Bosni i Hercegovini i međunarodnoj zajednici, drugi zameraju što se slavi 9. januar, zato što to vređa druge narode koji postoje, jer je to u stvari pravoslavni praznik, uzeti je dan Svetog Stefana kao praznik i tako dalje. Dan kad je proglašena Republika Srpska, odnosno kad je Skupština srpskog naroda u Bosni proglasila nezavisnost, svoju državnost. Ali kažu kako je to protivustavno, naravno ne znam protiv kog ustava, o kom se ustavu radi kada je bilo protivustavno, s druge strane i 1. mart koji se obeležava kao, odnosno koji se slavi kao dan Bosne i Hercegovine, takođe još gore da se uzima kao ustavni čin. Naprotiv, svejedno to nas ne treba uopšte da pogodi, zato što će toga uvek biti i to će postojati, ali je to na teret onih koji to vide kao veliki problem, posebno međunarodna zajednica, nažalost. Vi ste ovde svi došli, većina naravno, gotovo svi, ste došli u stvari sa prostora današnje Republike Srpske. Mnogi od vas su imali naravno nesreću do nekog izguba u tim ratovima koji su tamo se dešavali. Ostavili grobove, ostavili kuće, ostavili imanja, ostavili svašta iza sebe i došli u Kanadu. Onda su odlazili negde drugde. Ali to ne znači da ste iz nje otišli, to je fizički što ste otišli, to nije neki veliki problem, zato što ste duhom i dalje tamo. Naravno da je tu matica, Republika Srbija, matica je naravno svima koji su pripadnici srpskog naroda, to nije ništa sporno. Mi kao ambasada naravno znamo u stvari da je većina srpskog naroda iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske, su čak državljani Republike Srbije, imaju na to pravo. I na to smo ponosni. Tako da nikad od strane ambasade, od strane generalnog konzulata u Toronto, ako čujete i vidite po medijima da piše o tome kako se ne može da dobije državljanstvo ili problemi, tako da nije tačno. Znači nije tačno. Svako da pripadnik srpskog naroda i tako dalje, postoji procedura da to biće državljanstvo. Znači to ne treba da zbuni ako piše po medijima ili piše po društvenim mrežama. Ali vas molim da koristimo ovu priliku na svečani dan, da podsjetim i da zamolim sve da uvek kada im nešto treba, uvek mora da konsultuju samo sajt ambasade Republike Srbije i sajt generalnog konzulata u Toronto. Nemojte ništa da saznajete na nekim drugim platformama i tako dalje, jer to se može bude netačno. Ovo sad govorim iz praktičnih razloga, naravno otišao sam od ove teme, ali samo zato što želim da vam ukažem da u stvari svi imaju pravo i svi prema nama, svi su naši građani. To je samo činjenica da li je neko formalno ostao građanin. Ali neću da mnogo dužim, iako ima puno vremena, zato što ću se program odvijati. Nadalje, samo želim da zapravim još jednako gospodinu Čolakoviću, na organizacijama koje su mu pomogli svemu ovome, na dobrotvorstvu i domaćinstvu koje u stvari pokazuje. Svima vama koji ste sada prisutni i koji svojim privozima pomažete, ne samo vašim u Republici Srpskoj, nego i onima koji su trenutno na Kosovu i Metohiji i žive vrlo težak život. Ja vam pola moje familije iz Kosova, odnosno iz Metohije u stvari, tako da dobro znate šta se prolazi i šta prolazi. Zahvaljujem još jednom na tome, želim da mnogo godina slavimo Dan Republike Srpske i da slavimo ovako zajednički
da budu još bliže i bolje veze između Matice i Republike Srpske i drugih srpskih zemalja. I nadam se da ćemo se viđati sve češće i u većem broju. Tako da, još jednom samo da kažem, živeli, neka živi Republika Srpska, neka živi Republika Srbija. Hvala. Hvala, najiskrenije vam se zahvaljujem gospodine Raleviću. Iz Vašingtona stigla nam je naša uvažena gošća, predsjednik Kancelarije Republike Srpske, gospođa Drina Vlastelić-Rajić. Molim jedan aplauz za naše goste iz Vašingtona. Dobro večer svima, Hristos se rodi. Ja ću biti kratka. Prije svega želim da se zahvalim organizatorima i domaćinima na gostoprimstvu i pozivu, posebno gospodinu Željku Čolakoviću. Meni je zaista izuzetno velika čast što sam večeras sa vama na ovom skupu na proslavi rođendana Republike Srpske. Stoga vam u ime Vlade Republike Srpske prenosim najsrdačnije i tople pozdrave. Prvo njegovog predsjednika, gospodina Radovana Viškovića, zatim predsjednika Republike Srpske, gospodina Milorada Dodika, kao i srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospođe Željke Cvijanović. Hvala vam što u svojim srcima nosite i čuvate Republiku Srpsku, što obilježavate i slavite 9. januar, simbol naše slobode. I zato neka živi Republika Srpska, neka živi Republika Srbija i svi naši Srbi, ma gdje god oni bili. Hvala vam i živjeti. Najiskrenije vam se zahvaljujem. Hvala što ste odvojili vrijeme svoje i došli iz Vašingtona na našu večerašnju proslavu. Također iskoristio bih priliku da pozdravim i pozovem ovogodišnje kumove slave Republike Srpske, njihovog predsjednika gospodina Zorana Cvjetića, predsjednika Srpske narodne odbrane, da nam se obrati. Molim jedan aplauz za Zorana. Vaše preosvećenstvo, sveti oci, draga braće i sestre, Hristos se rodi. Želio prije svega da se zahvalim našem ovogodišnjem domaćinu Željku Čolakoviću, gospodinu Milanu Lešću, jednom od ljudi koji je tokom stvaranja Republike Srpske poslao mnoga sredstva za pomoć, za očuvanje naše Republike Srpske. Kao predsjednik Srpske narodne odbrane, jedne od najstarijih srpskih organizacija koja je stvorena baš povodom aneksije Bosne i Hercegovine 1908. godine. Tako da je borba za Republiku Srpsku počela baš te 1908. Uzelo mi mnogo vremena da nabrojim sve važnije i detalje i sve dugogodišnje akcije koje smo obavili. Prije svega, one koji su stvorili Srpsku narodnu odbranu, celokupni vrh Kraljevine Srbije, vojni vrh od vojvoda Stepe, vojvode Putnika, po kome je čak nazvana jedna planina u Albertu u Kanadi. Bili su članovi Srpske narodne odbrane. Boždar Bože Janković, general 3. armije koja je oslobodila Kosovo u Prvom Balkanskom ratu 12. bio je prvi i dugogodišnji predsjednik Srpske narodne odbrane. Ime narodne odbrane je dao Branislav Nušić, jedan od naših najpoznatijih pisaca tog vremena. Pored njega osnivanju Srpske narodne odbrane pristao Jovan Dučić i mi imamo ovdje organizaciju dobrotvornu Jovan Dučić koja će iduće godine biti domaćin slave Republike Srpske. Napomenimo da je Mihajlo Dučić
rođeni stric Jona Dučića preuzeo vodstvo Američke srpske narodne odbrane 1934. godine posle smrti Mihajla Pupina, koji je osnovao Srpsku narodnu odbranu u Americi 1914. koja će proslaviti 110 godina Srpske narodne odbrane i 115 godina od osnivanja 1908. Želio bih još jednom nam se svima zahvalim i to je u najkraćim crtama jedna organizacija koja je uvijek bila i ostala i ostaće u Srpsku pravoslavnu crkvu Svetosavlje i zato smo i trajali 110 godina, jer nema crkve u dijaspori gdje članovi Srpske narodne odbrane nisu učestvovali. Živio sam celokupni srpski narod, živjela majka Srbija, živjela Republika Srpska. Hvala Zorane. Ja bih želio da vas obavijestim, dragi naši gosti, da učešće u večerašnjoj organizaciji proslave Dana državnosti Republike Srpske učestvuju sljedeće srpske organizacije: Kanadsko-srpsko dobročinstvo Jovan Dučić iz Toronta, Udruženje Srba Sarajevsko-Romanijske oblasti, Kanadsko-srpsko društvo Herceg Stefan Vučić Kosača iz Kičinera, Udruženje Srba sa Ozrena, Guslarsko društvo Filip Višnjić iz Kičinera, Guslarsko društvo Vuk Karadžić iz Toronta, Srpska nacionalna akademija, Kanadsko-srpski savez, Humanitarna organizacija za nevidljive heroje, Humanitarna organizacija Srpska bratska pomoć, Srpsko pozorište Toronto, Hor Kir Stefan Srbin. U toku programa večerašnjeg vidjet ćete Lidiju i Jovana koji će nam se otpjevati 2 numere. Zatim tu je i Holo srpskih sestara Kraljica Aleksandra, Akademija Srpske narodne igre Miroslav Bata Mačetić, Mali svet Kanada i Srpska narodna odbrana u Kanadi. Eto, to su sve organizacije koje su večeras podržale ovaj skup i mene to zaista čini ponosnim da mogu da izgovorim njihova imena. Međutim, za kraj sam ostavio, i to ne slučajno, jednu mladu organizaciju koja je ponikla ovdje u našoj sredini, a to je udruženje naše omladine koje se zove Tri prsta. Molim vas, nagradimo i njih jednim velikim aplauzom, jer zaista to zaslužuju svojim trudom i angažovanjem u našoj crkveno-školskoj opštini, zaista zaslužuju te aplauze i mi se ponosimo sa njima. Davne, pre 3 godine, kad smo proslavljali Dan državnosti Republike Srpske, naš predsjednik Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik, poslao nam jedno divno pismo i ja sam našao za shodno da ga večeras ponovo pročitam, jer osjećam u njemu svu dubinu njegovog govora. Citiram: "Iako danas nisam sa vama, znajte da će nas nešto uvijek spajati, okupljati i držati kao jedno. To je bila i uvijek će biti naša Republika Srpska. Ljubav koju svi imamo za zemlju našu, za otadžbinu, okupila nas je ovdje i pokazali ste, ma gdje bili, gdje god da ste, vašu srpsku u srcu imate. Čuvati, voljeti i ponositi se srpskom je ono što su nam ostavili naši djedovi, očevi i braća naša. Oni su je stvarali, živote svoje dali da bi naša Srpska živjela i vječna bila. Ne zaboravimo da će nas jedino naša vjera i ljubav koju imamo za zemlju našu ujediniti i da ćemo se tako izboriti sa svim nedaćama. Ponosan sam, draga braćo i sestre, što ste ovim pokazali koliko vam je važna otadžbina. Majka Srpska je i danas do vijeka ponosna na vas, na njenu djecu. Od srca vam želim dobro zdravlje, mir, radost i blagostanje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik." Zaista je jedno divno obraćanje. Svi koji ste imali priliku da gledate program proslave Dana državnosti iz Banja Luke, vidjeli ste još jedan divan govor naših predsjednika. Evo, Por se pojavio, molim vas jedan aplauz za njih. Por i Stefan Srbin. Sunce
Nadam se da ste uživali u ovom majstornom izvođenju našeg hora i Stefan Srbin. Oni već nekoliko godina uzastopno dolaze na naš proslavu Dana državnosti Republike Srpske. Hvala im još jednom. U nastavku programa vidjet ćemo i slušati naše mlade i talentovane pjevače, članove hora i Stefan Srbin, a to su Lidija Lukić i Jovan Papić. Molim jedan aplauz, ustanite da pozdravimo prosječeno tako. Hvala što ste bili naš gost. Lidija i Jovan će se večeras predstaviti numerama Pečka Kandila i Gora Ječ. Molim vas jedan aplauz za Lidiju i Jovana. Poslušajmo njihove izglede.
ona se ili održi, ili pogasi. Ja sam se zaklao ovoj zemlji, da ću je braniti kad joj bude teško. Vojsko, slušajte me dobro. Ne znam koliko ćemo još izdržati, jer ustaše će tek silno da navale i probati da nas zaskoče. Oni su veoma pažljivi sa vatrom i izbjegavaju glavno sklonište. Oni znaju šta mi ovdje imamo. I to je za njih više nego dragocjeno. Moj zadatak je da to nikada ne dobije. To je moje davno i zamolio bi vas da se ne komentariše. Kada dođe trenutak da se više ne može izdržati, tražit ću od vas da se udaljite na pristojno rastojanje od glavnog skladišta. Sjedite u rovove i ne ustajte. To je naredba. A ja znam šta mi je činiti. Od vas tražim dvije stvari. Da mi pomognete da ustaše nikad ne dobiju bedenik preko mene živa. I da vi svi ostanete živi. Neka neko od vas sačuva ovaj moj ratni dnevnik. Vojno! I s Bogom, junaci moji! Sva tri ste mi nas visića hvala. Joj, blagodatno sunce nešpoljsko. Sve trojici povijala sam nožice rumene i bijele povoje lanene. Sve trojici prala sam karnje, tople pele. Joj, srđane, mrđane, mlađane, joj 3 goda srpska u mom vijeku i Obilića u mom vijeku. Joj srđane, Đurđe dane, joj mrđane, Mitrov dane, joj mlađane, Ilin dane. Kozara podigla 3 bora pod oblak, Stojanka podigla 3 sina pod barjak. Joj, gdje ste 3 linske puške prve, 3 suze moje zadnje. Hoće majka mrtve da vas izljubi, hoće majka da vas izljubi ledene. Ustajte, ustajte, niz Knešpolje pogledajte. Suro leži Knešpolje, obnemoglo, tupo, jalovo. Sve je grubo, bezubo, ni ptice, ni pčele. Sam u praznoj sobi ubaza subotno hele i o zatvorena vrata glavom tuče i beuče. Nije ovo djeco Knešpolje, ovo je poljene vode. Kozaro! 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 Kazuj, Kozaro, ko će ih okajati? Ko će okajati moga sina Srđana, moga Mrđana, moga Mlađana? Verovat ne može majka Stojanka da si obluvela i da si nas napustila. Ti si seko moje sinove, ti si sele svoje džinove u pletenice zelene savila, pa čutiš nad Knešpoljem i obrve teške sastavljaš i u srcu ko u kotlu plamenom mešaš svetu osvetu, osvetu sele osvetu. Okaj mi sina Sržana, okaj mi sina Mržana, okaj mi sina Mlađana. Više je željno sveto Ilinje, a Knešpolje osvete, presvete. Okaj nas seko, okaj nas smrtno, krvavo, cikni sele stoglavo, stuci seko storuko,
neka im nema ni traga, ni znamena, neka se pamti gde je raka trojaka. Ovde snagom doji stojaka, bunom pita kozara pomajka, verom hrani Rusija pramajka. Znaj, kad bi se utroba moja opet oplodila, još bi 3 srđana i 3 mrđana i 3 mlađana porodila i ljutom dojkom zadojila i sve tebi poklonila.